Angisayophinda libe namtshana onokuthanda ithathe nibe ngamakhosikazi. Wajika uOpha wamanguni nazala wagoduka. Thula amakubese bakhe. Thula amakubese bakhe. Uthe ujongana uNawo ejongana noRuthe ithi mbali kaThixo wemalo mama wathi lo molokazana oThixo bakhe yoba ngoThixo bakhe angiwahlukana nawe. Thula amakubese bakhe. Thula amakubese bakhe. Sekwanjiwe kubuye ekhaya uthi lo mama igama lami litshintshiwe ngenxa yenhlungu endihlangana nayo. Angisayobizwa ngegama lami uyawuthi ndingumara ngoba uThixo uyenze yakha. Thula amakubese bakhe. Thula amakubese bakhe. Bawubuyela kwilizwe lakokwabo uthi umbhali kaThixo bawufika apho yaqala indlala wenza icebo umamazala wathi molokazana khawulandela abavumi. Thula amakubese bakhe. Kanti ngalo lonke eli xesha oyena mntu kufunekezela uDavide. Thula amakubese bakhe. Masuku Boazi wamcacela umolokazana. Thula amakubese bakhe. Bavela apho uObhedi semkhulu kaDavide wabesezala uJesu. Thula amakubese bakhe. Incwadi kaThixo kodwa xa uzawuzala uDavide kwenzeka ingxaki kule khaya uJese noma uJesu bakabonga uThixo. Ndivuma umntakwethu utate kukhwana ethetha kule ngxaki ethi uyise kaDavide wathumela uDavide benoba khona abantu engaxakwanga ukuba kanamali kodwa wathumela uDavide ngenxa yokuba licebo likaThixo. Thula amakubese bakhe. Elicebo likaThixo lokuba kuxabana umama notata awuxabana umama notata. Kanti ngelo xesha utata uJesu nenjongo kwisikakakazi esilapha endlini uthi umbhali kaThixo wamgxotha umama uJesu akumgxotha agoduke wenza ibhunga nesikakakazi sasuka isikakakazi sajikela emva kwakhe sabheka umama uJesu sasambozenza mnekhaya. Thula amakubese bakhe. Thula amakubese bakhe. Kanti uJesu xa ezafumana uDavide akayazi ukuba lo mntu azawungena naye ngokosikazi wakhe uqinisekile okokuba uhlangene nesitakakazi. Incwadi kaThixo bawuhlangana sasuka isitakakazi bawuvelusa utata uJesu goduka ngoba bazabona abantu uthi ufuna ntoni nebhola. Thula amakubese bakhe. Ingxaki yam sithi ingathi kanti usebhawudwe kodwa ubhilonga kwindawo yesitakakazi. Ingathi kanti usebhawudwe kanti ufana uhlele endlini yesitakakazi. Thula amakubese bakhe. Uthi umbhali kaThixo beza nendaba abantu ngoba siyazithanda indaba bawufika nendaba bakhe kumkani Jesu unkosikazi wakho ukhulelwe ngokwakho. Hallelujah. Akabonga uJesu. Waqala utata uJesu wabala ixesha wathi soze no uba ibindini befama kudala savele singavela khona umuntu responsible for thula amakubese. Incwadi kaThixo awukutsho waxelela onyana bakhe abulela bana baha umama wena ukuthi ukhulelwe. Tata akacinga umama sizakwenza icebo tata sikhulule siyombulala ngoko ukubhungwa onokubuza ukubulawa umama ngabantwana apha ngaphakathi ekhaya siyayilunga isitakakazi ngoba siyayazi leyo. Thula amakubese bakhe. Umbhali kaThixo sakhwethwa sabheka kukumkani eda ungambulale ngesandla sakho ngoba uyawuxhapha igazi. Mthathe umsondeza apha ekhaya adabeleke uzawungcumuthela ngoba uyayazi uba lo mntana wakhe uthi azokuhlala naye lo mntana azongcumuthela azazifela bengabulawanga nguwe. Thula
usuka uDavide ubunzima ukufumana esesesiswini kunika uthi umbhali kaThixo awukhula ekhule lapha abantu kwabo abamazi ukuba lona ngumntakwethu amane bethi kumkhakha lo waphelapho uThixo wawukhutha uDavide wathunyelwa kwihlathi elaziwa ngengonyama wathi abona usakho Dada akukho umuntu ubuyayo aluyi lubuye mina athi uDavide ndithela umntana uyapha ethande ngathana okanye ngathuba akabonga uJesu waya nomfo kanti uThixo ufuna uzibonakalisisa wangena nomfo kunjalo ungena eKhalifumlosi ngoba ebuntwaneni bakhe akazi into ngalihlathi nembali yeqataka yazi ukuthula amabisi uthi imbali kaThixo wabuya nomfuthona kwelanga eziqhuba impahla thola amabisi bandela awuzikhuba akhobe esifestileni adweyingakubalisiso iphume njani kwelahlathi hayi asikholele izanjani zepha ihamba ngempahla ingakhabuzakala noma ingonyama beziphi thola amabisi kanti lo mfopha uhlangene negonyama uthi umbhali kaThixo wayibamba ngodevu wayibetha yabhubha ngoba thola amabisi awugqiba wavala umlomo ukwingxaki ekufanele xa udibene nazo ungahambi uzibalisa haleluya unentuku awutholumazo ibezezakho ulinde ixesha lokubaliswa kwazo haleluya akabonga uJesu siyabonga babangane masibona umntwana ujikela besingazi okokuba uzefika sibalisele ukuba amathumbu la akhabe seplastiki yamthanda lo mntwana uthi khasela wenze yakhe observation akabonga uJesu thola amabese bani sizothetha ngonyana kaJesu makabonga uThixo ethi incwadi kaThixo waqaliswa njengelitshe abalitekisayo wakhe lathika ayinhloko yembongo athi njengibona lo mfo ayezabona isandla sikaThixo uthi umbhali kaThixo ujonga ngaphesheya abona okokuba ukhona lo mfilisi uthandayo wabuza okokuba yintoni ingxaki bathi lo wenyelezi izindlu zikaThixo thola amabisi wathi kwakwenziwani ukuthi wabulala uyazibonakalisa uThixo noma ungabekwa kwemphi ikhona ngakho yakho imeko thola amabisi thola amabisi thetha ngesandla akabonga uThixo haleluya ngonyaka othile kubaleka unyana obesezweni lokuthitha ngenxa yokuba uke wathethelela abantakwakhe kanti uye ngamandla akuthaka wambulala nomfo wamfaka phansi kwesanti uthi emva kwensuku sekudlula iminyaka ngakho abantu abancokola wakhoka incwadi kaThixo wathapha ngaphakathi makube lento iyaziwa yabangela okokuba uMoses angeyiphutha azimele ayongena kumhlaba kwalapha uthi umbhali kaThixo sale lapho nakwendle walusipahla ithi incwadi kaThixo lasuka lafuthi ijolo akingelo xesha uzobonisa isandla sikaThixo uthi awusondele uthula amabese bathetha nayo uThixo awuthetha nayo uThixo wathi hamba manje ngokukhula abantu uthi yena hayi ziliyilo uthi ntonalise isandla sakho ngoba isandla sokunene sikayehova siyeyisa uthi intonga uthi akayilahle phansi ayilahla phansi intonga yajika yayinyoka walokhoyibaleka incwadi kaThixo wathi uThixo kuye ikhona ngesandla sakho ngoba isandla sokunene singekho siyeyisa wasondela lo mfo wayibamba yajika yayintonga
uthutiko nokubangaba ubone inyoka esilandana nawe awusibambe ngesandla sokunene sizawujika sibe ngudondolo ungazoyiki inyoka sinikwe isandla sokunene esikhathini ngizawuhlala phansi thula amabese ngizawuhlala phansi ingxaki ngesandla umuntu ongaqala bafake isandla ukuthula amabese amen manje basithawe bayazi kodwa itimbathi kaThixo kukho ikumkani eyathi xa yayitshutshisiwe kwaSirayeli yathi yawugqiba uyitshutshisa yathatha izitsha zendlu kaThixo yawuzibeka emzini itimbathi kaThixo sezilapho ezitsha wahlala nomfo zamthukuthezeka wazakhela indlu ekaleni awugqiba uzakhela le ndlu wathi kungangeni indlu kule ndlu ngoba lezindlu kuyaskathixo thula amabese bantwana incwadi kaThixo wabhubha lokumkani kwangena ubhelesa tsarumyana ithi incwadi kaThixo kanti lo mfana udala ithungele bezitsha zihlonitshwa nguyise ngomhla wodwa wabiza abantu bakhe wabiza izihlobo zakhe wasela iwayini awunxila wathi ndimncedeni ndiphatheleni izitya zendlu kaThixo wakhalela kuzo iwayini wasela wanxila uthi umbhali kaThixo balala abantu benabo bathi bawulala incwadi kaThixo wavela isandla singena ngalo sabhala emva kwakhe sathi menemenetekele wawujonga lo mntwana wasibona esisandla isandla sokunene sikayovasiyeyisa sabhala sixaso esiqu samoyikisa umhlola moslo bosuka ukubhala isandla sibona ngwena bakhangela amadoda wafika indoda yawulandwa ingumthinjwa usho etrongweni kumkani awulesela ngopha uthi mene teke ufasi kumkani ubukumkani bakho beliwe ubekwe esikalini wafunyana ulula wabuza usuke esihlalweni thula amabese ngoba isandla sokumele siyova siyayisa sihamba nenqeba eyakhe ngelimini yathi indoda emfutshane yawuvabe ukuba nanguyesesisa yathi ngambona yahlala emthini yawuhlala phezu komthini wesu yesu awusondela kuyo ngelo xesha iyathetha indlela iza kuye yesu wathi zake yishonti ngoba into ebijongelele ungathi kanti uphezu komthi manje usithi inceba yiziko kanti uhleli phezu komthi incwadi kaThixo xa izawufika inceba yehle emthini ngoba namhlanje inceba ujongene nendlu wehle uzake awufike ezantsi wajongana noyesu wathi yesu namhlanje wonke umntu endimtyali into ndimbuyisela nesiqinga yaguquka umntu ofuna yaguquka umntu ofuna neba kayehova akabongo Jesu into zalenkonzo anginamazwi ngiyaxolisa ngiyaxolisa ngothatha ixesha yazi sesingcangela inkonzo haleluya lenkonzo yethu sesingcangela makabongo Jesu kodwa bendihlutshwa yile ithetha izwi makabongo izwi lokumelela lisezigqekeni zabantu makabongo akukhathaliseki nokokuba unelizwe elimnandi ngoba uthetha kamnandi kodwa uba le ndawo yokugqibela awuyiyo intente yewulungisa ilizwi lakwancedisa ngoba ilizwi lokumemelela lelo sithiso izwi losithiso lisententeni yamalungisa makabongo Jesu makesikhangele
secaleni Scripture. manqaba sijoke ngoba ulilo lelizwe mhlawumbe abanye abantu bayalila akabonga No. awuthuma umsebenzi omdaka ufuneka ngoba ufuna abantu balile ukuze konwabe wena makulile abanye abantu thula mabese silapha abantu benkosi nayingabe izawufika uyavela uthafithe uyabuza okokuba ingaba ngubani na akusaba nempundela endlini yasawule ngendiyendela indlela ngenyona Jonathan ithi impendulo uthi usipha ukhona uMefiboshethe usenodipha kanti imeko yakhe seyesileka inyanga izawufika inceba noba imeko yakho ithi usisilima noba imeko yakho ithi awusenakwazi uhamba kodwa izawufika inceba kaThixo incwadi kaThixo wathi zali naye baya umlandela oDipha bafike esidlani esitsha bathathwe loDipha incwadi kaThixo wawuzanayo wathi uDavide mbekele etafuleni esikweni uthi umphane kaThixo yasuka itafuleni lapho nayo labo uqhuma ubulwelwe bakaMefiboshethe neyakho imeko inokuqhuma ungavumi imeko yakho ithi beyihlekisa yeliso sondela kuThixo azoqhuma ubulwelwe bakho buqhumeke bona maqase namazwi isizwe esikhathini nami ngibonga usuku ezweni lakokwethu bonga abazali ababili beki nosiyabonga kule ndawo utata uManqaba benoma Mdlakazi anginamlebala umuntu wasenzela enywele utata uWiseman Boniswa utata uWiseman Masu indoda kwaThixo ukuthula mabese bathi anginamlebala uMamangqi abona abantu basilandela lento kwaze bazozuzeka nathi cela umthandazo mangithonjalo cela umthandazo mangithonjalo zothandaza kakhulu zothandaza kakhulu sinikeza inkonzo yokutanga